UMLA kanong po constituency ba Mirabon CM henen kasngi shitarik nailar ulalet chaki South Likishnong kibadan hapo kanong po constituency kiba kanthop ya kasnong umdan khasi umdan nong tulu umdok halum but syakasnong maulong nong tulu nakabanta ban penpoy yaki kampen roy lengba ka scheme MLA kabalatip kum ka special rural work program SRWP nakabanta ka jingbet jingbiang yaki jingdon kam jong kita kisnong kita ki kampen roy ki bana kalyang UMLA kanong po ulayo banthe hakati kasngi ki kenthop udor bar snong umdan khasi nakabanta bantay penhe ya kaying dorbar hall ya kabala penmang lengba ka SRWP scheme haka jinglot kabalai lak tengka jeng usnam 8,000 arpulai hado arpusaw nangta ulalet pat syakasnong umdan nong tulu ban IT ya ka work order kaba arlak tengka nakabanta bantay ya ka cemetery shed jong ka umdan nong tulu kabala penmang naka scheme SRWP jeng usnam 8,000 arpulai hado arpusaw. Hadirin ketika program kabala long ha umdan nong tulu UMLA kanong po ulalet siya kasnong umdok halum ban ya kendu ya ka kenhun jogi long kumi jong kabalang Presbyterian bat ban IT ru ya ka work order kaba arlak tengka kabala penmang naga scheme SRWP jong usnam 8,000 arpulai hadu arpusa nak benta ban penyeng kenro bat ban pen internet ya ka jaka kabadon kayeng mani. It is in the name of the number. Number. Dan kasih ani kabel penmang lembah SRWP scheme jong kesnem ajar arpulai arpusau kabaong ka extension nang tagane kayin dorbar ka jongki dan kasih lembah SRWP scheme jong kanong po potensi bat ka jing penmang angni hagane ka wat ka pementa kalong lailak ka nang pementa jongki semua akan sediang ka empat lang empat orang. Yolat ban pendep ban yaki kam apo konsulsi naga benta ban IT yaki wokoda syaki lightly kisno apo umden khasi nilayo ban ai jingrap naga benta ka extension jongka community hall ke jongki lane village auditorium naga benta bakin pendep ya kene ka community hall aga jing panmang ka ba lailak tengka ilayo ban IT sya kedor barsenong umden kasih kabar nang ta ilayo ban lek sya kasnong umden nong tulu hagajing ya sutu jumut lang bat ka balang hangti batu paris pris so ban ai ko play yaki naga benta hagajing trelang ka joki ban ilayo ban IT ya ka wo orda apo kasnong umden nong tulu hagajing sutu jumut bat ka balang ya hagajing penmang ka ba arlak tengka naga benta ban snai ka cemetery shed apo galum jing tep na kementaban prisuk ya ki paiba kantam ka por badan baklan na ka por kiliti tliu bar kumta tekem bat ka ba lai ke de apo chnong umdok halum apo ka jing sengen the jong ka balang apo umdok halum na yo ban IT nam ta ka fencing nam ta ban snai ka fencing jing penmang kalong arlak ka na kumta jong kani nam ta kin yo ban pen internet pen wandur ya ketua jaka nang fencing bahkan long jaka ka internet na penta kita mubun kum ga sengen the bakila ban pendep apa ka snong ga jong ki kum UMLA jong ka thang ni so comment bangila la ban pendep yang ikam ngi yo ban IT jo koda habashit habashai ki pai ba bat ba kane gede ka SRWP jong snem arajar arpulai arpusang mo gede ka fast batch jong kane ka term ga pementa bangi job nadus nem ada pulai pada sini banwan ru inang beteng ban IT ya ku orda naga mata ga jeng mentoy jongki pai ba nong so senong jongka nong po konstruksi ro.